مجارا گرم للسويدي يعني بقشتي لولاتين أوروبية روبروبونا كورونا بتايبتي جي بهاتنا ورزي سرمایه يعني تنتر بوينه هنت ولاتان جي بتايبتي جي يعني قدغه دركتنا درفه نيف قدغه جو كان بيجين راغ هندينا جبوي زيادتر باراسنا ولاتيان فيدا ميدا بزانين كاده دمت بيش و روبروبونا كورونا و ودينا فاكسينا دبگتا كيفه ام در باسی روشال سوریه و روجاوای کردستان ادبین وجاره ارتش ترکیه و گروپین چکدار گوندوار زرگان لسرکانی توباران کردن. نوچگان کردستان بسیار راگاند که ارتش ترکیه و گروپین سرپوی و گونده عنیق الهوا لزرگان توباران کردن و دوجی شرط نیف برای حزب سوریه دموکرات و گروپین چکدارش دادر کرده بود. 15 چکدار هاتبو نکشتن. لالیه دن فروکین نناس میلیشیات ایرانی لگوندوار رقای بمباران کرینه. روانگاه سوریه جبوی مافل مروفان راگاند کو فروکین نناس کری دفرین هبونا میلیشیات ایرانی دفر سبخا لگوندوار رقای بمباران کرنه لحتى ناجی چه زانیاری سر زیان وان بمباران نینن. دو جیل دفر معدان لگوندوار رقای بارگهن میلیشیات ایرانی هاتبون بمباران کرن. تیما شاندار تایبتی سروک امریکا جبوی سوریه زانیارین تمام نداینه بر پرسین کشکاسپی. جیمز جفری نونر امریکا جبوی دوسیا سوریه و نونر دونالد ترامپ جبوی هفیمانان نفدالتی دجی داعش جبوی پیگاه دفینس وان راگاندیا بردوام وان هورگلین سربازی جسر کردن امریکا و شارتنه و هجمانه سربازن امریکا ال سوریه ندوسات سربازن و که هاتی راگاندن. جفری تکز جید که وان چه هیزک جسوریه نوکشاندیه 500 من سرکین هبون جبوی مانا هزنوان لسوریه هنه او جی صدام ترامپ رهات نگوتن و مابونا هزان هادرش کرن. جفری گود جی با آوائه که فرمی دونالد ترامپ را زماندیر سر مانا 200 سربازان جبوی پاراستنا بیر نفته لباکور سوریه نشان ده علیه هجماروان جوی زیده تره که چه هزن خواهج سوریه و نکشاندنه و بردام هول جی داینه برپرسین کشکاسپی زانیارین هیر نزانن. چکدار سر ترکیه و 4 ولاتین کرد جگوندوار عفرین رواندینه. مدیان نزیکی حسده بتایبت گریدای مجار اشکره کرینه که گروپ چکدار سر ترکیه و 4 ولاتین کرد جگوندوار امرای نافچه مباطل عفرین رواندینه و برب جایی که ندیار وبرینه. لگوری حسده جی همان دمیده گروپ چکدار 3 اندام جواتا خواجهی نافچه مابتا کو بری نهار روانده بون پشتی استاندنا 1000 لیره ترکیه جمالبات وان او سرباز برداینه. هرما قرباغ حتی نهانج یکش مجارین گرم تایبتیج دستیوردان ترکیه روسیت نوهری میده و آرام کرناوی و اگر بسته همه جوینا شاندار روسی و ترکیه الانقره درباره قرباغ کو حتی نهانج او جوینا بردامه هفکاری ما ورال ارشمش و پاوکی راستخو جا انقره زانیاریان بده ورال او زانیاریان جا جوین در کتیم تایبتیج اول مدیان ترکیه داتیم بحث کرن یعنی گریدای هبونا ترکیه القرباغ یانجیل آذربایجان الداویه چه رکفتنه که ده ترکیه هیزن وان تایبتیج ین چاف دریه لآذربایجان مینن یانجی اوجی و که روسیه در باسی قرباغ بن. بله جوان راستی جیرو شانده روسیا کو 20 کسان پکته د سری به وزارت کارین در وره به جیگر وزیر کارین در و سادات اونال رهبدیتنک پیکانی و پشتراجی در باسی وزارت بروانی ترکیه بون اونها جی هیناجی جوین به وزارت بروانی ترکیه ده بردوام کلی هم کارم بیجن کو مخو گهان چاوکانین وزارت کارین در و گوتن دو جوینا وزارت کارین در و ده انجامک ارینی در نکتیه و سر دو خالان آخافتن هاتیه کرن یک ونیرین هفپار یا دویم جی ناوندا چاودیری یا کو جلشکرین روسی و ترکیه پیک بل سرویز یک زیاده تر هاتی آخافتن لیبلی داخوازین ترکیه نهاتن قبول کردن امکانم ببیجن او آگاهی ها گشت بردستی من ترکیه داخواز دکر کو دنوا او شانده او تیما ونیرین و نواند چاودیری ده لقرباخی بجیب ولی رایدرین روسی گوتیا و او نواند چاودیری لآذربایجانی ورل دارخستن و لشکرین ترکیه در باسی قرباخی نبن
وی د نو آذربایجان دا ببینن جبر به هندجی د جبینا وزارت کارین در و انجام در نکتی اونها جی جبین وزارت بروانی ترکیه دا بردام که جوان نتنی سر قرباق جوان شان دو شان دراستی دو شان دین روسیه این حال ترکیه نه یک لسر مجرا قرباق یا دنجی لسر مجرا ادلب و لیبیای برای در ترکیه را هدیتنا پیکتنن و دوان هدیتنا دجی حتی نه جبینا یکم یا وزارت در ودم انجام که کو ام بیژن لگوری تاخوازین ترکیه بو بدست نخستنه نه د وزارت بروانی د هر دو شانده هم برایدارین ترکیه وزارت کارین در ودم هم جی برایدارین بروانی ترکیه ده هفدیتنان د دومینن و داخواز ترکیه یا سرکه اوه کو هم دنوان تمامی چاودیریا آشتی یا جبو قرباخ بن هم جی دنوان دا چاودیریا کجاری روسیه و ترکیه ور آوا کرده نا قرباخی دا بجیه ببنی بلیم اف داخواز ترکیه حتی نه باوه که اری نهاتیه بجی کرن حتی هری داوی وزیر کارین دروی روسیه سرگی لاوروف داخوینه اقرار بهانده بو بریا که اف شانده روسیه ور ترکیه گوتو بو به تو آوای لشکرین ترکیه دنوا قرباخی دا بجیه نابن اویل آذربایجان بین بجیه کرن او به ناوند چاودیری دا لشکرین ترکیه آذربایجانی ببینه جبر به هندیجی وزیر کارین دروی ترکیه مولود چاوشول او وزیر بروانی ترکیه هولیجی اکر ناراضی بون این خونی شانده بون گوتو بون لشکرین روسیه لکو دریبن امیجی لوی دریبن ام تو آوای مافین آذربایجانی نادم بن پیکرن و امیجی هم لسر ماصیبن هم جی لقاضی بجیه ببن جبر به هندیجی حتی نه دنابر هر دو آلیان دجی گنگشه و داخویانین تند هر بردوام دکن اونها چه هم کسی جی جوینا لوزارت بروانی ترکیه ده جبر کم پشتی لوی دریجی جوین به داوی بو تی چواری کرن کو داخویانی اگوشی برد داوین لکر وی جوینا ایرو سبیجی تی چواری کرن کو وزیر کارین درب و وزیر بروانی ترکیه بچن آذربایجانی و لوی دریجی بسه قولی جوینک برد دارخن دوی جوینی ده هم رایدارین روسیایی هم رایدارین آذربایجانی هم جی رایدارین ترکیه دوی جوینی ده بجیه بگرن و لسر هم چارەسەریە کە ماینده هم ئاشتەیەکە ماینده هم جی ناوەندە چاودێریە بێ هەفتیتان وەرەکردن دوو جی ڕایدەرن رووسێ ڕایدەرین ئازەربایجان و ئەرمەنیستانی هەفتیتن پێکانی بوون و پشتی وان هەفتیتنان بەریار هاتە بوو دایک و ناوەندەکە چاودێری وەرە ئەوەکردن و نها ئەم لە بەندینە وەزارەتە بەرەوەنیە دەژی ئەف جوین بەتاوی ببە و پشتی جوینێ دەژی چاوەڕێکردن و داخویانەیەکە نویسکی وەرە داین جوان جبەر و دجوینە ئێرۆیا وەزارەتە کارین دەربەدەم قد داخویانی نهات بود اینجا برکو انجام کارینی در نکته بود لی بندین کو دو وزارت بروانی ترکیه دا داخویانی که نویسکی جرای گشتیرا ولی اشکره کردن. جه انقره افکاری ما فرال ارشمش با که راستا خوازانی ریدان زور سپاس با فرال. ایدی و که دیارت نیف برای آذربایجان و ارمنستان دا آگربست به پیمان که کوش نه خالان پیکتیاتی امضا کردن لگوری پیمان آگربست جی روسیا ده هزین خواه وکی هزین آشتی وینافچه بجیب که. برپرس رادارین حکومت ترکیه جید بیشن نبتنی هزین روسی لی هزین ترکیه جی دل نافچه ورم جی کرن لی اف یک جالی روسیه و نهانتی پشت راست کرن. Последнего фундаментального договора لگوری پیمان آگربسته یا دنابر ارمنستان، آذربایجان و روسیه ده دورین لدردورا قرباخه کج علی ارتش آذربایجان و جپاش و هاتنستاندن دید دست آذربایجان ده بمینن. لبله قرباخه گو هرتنک چینابه و هزین ارتش روسیه جی و هزین آشتی دید دوره ورن جی بیجی کرن. هرچی قاست پیمان آگربسته ده بحثا ویه که نهات بکرن جی برپرس او رایدارن حکومت ترکیه ده بیشن. ترکیه جی ده هزین خواه با پاراستن آگربسته بشینه همان دوره. لبل شارازاین بابت edibijin ev yekene pekane u daxuyani Türkiye ve hadınırxinin. Bu bölgedeki barış gücünde Rus askeri varlığının dışında beriye her tiştî duwarê teknîkî da jî ev yek nepêkane ku peymanek di navbera Rusya li ser tevgerên hêzên artêşa Tirkiye biryaran bidin. Ji xwe di peymanê da navê Tirkiye jî derbas nabe. Li aliyê nüfusa deverên ku Rusya dê hêzên xwe jê re bişîne, bi giştî jî Ermeniyan va pêktê. Ango ji bilî Rusyayê ev yek teqeze ku tu hêzên din nikarin serbazan bişînin ev deverê. Li aliyê beşekşi şarazayên babetê jî dibêjin di çarçoveya berjevendiyên Azerbaycanê de Tirkiye jî li deverê gelek berjevendî bi dest xistin. Kardeş devlet dediği Azerbaycan'ın yeniden
Bisê ev peymana agiribestê di navbera Azerbaycan û Nahçıvanê de jî rêyek vedibin. Ne tenê Azerbaycan, Tirkiye jî dê ji vê rêyê di warê bazirganiyê de gelek sûdê werbigirin. Ev rêya hem bo aboriya Tirkiye dê bibe kanaleke nû, hem jî ku bi aveke rasterast rêya Tirkiye bo Kafkasyayê vedikin. Qîmeta Tirkiye jeopolîtîk jî dê baldartir bikin. û Tirkiye dê serbazan bişîne deverî. Vezîrê Berevaniyê Tirkiye Hulusi Akar şevdin ragihand ku di navbera Tirkiye û Rusyayê de rêkeftinek hatiye îmzakirin û li gorî ev rêkeftinê Tirkiye jî dê serbazan bo parastina agiribestê bişîne deverê. Daxuyaniyên Hulusi Akar veke ku Tirkiye jî di hêzên aştiyê bişîne deverê hatin têgihîştin. Lêbelê di eslê xwe de deverên ku Akar behsê dike ne li Qerebaxê ne û bi temamî di navxaka Azerbaycanê de dimînin. û Tirkiye ji xwe mav heye di çarçoveya peymanên serbazî yên bi Azerbaycanê re de serbazan bişîne navxaka Azerbaycanê. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Ankara. Taybet probuna koronayet nava Tirkiye'de mazıntıyn bajarı Tirkiye ku İstanbul'e İdivaka diyar balavbuna virüsê korona gençliğe astaka gelek matırsîdar. Li gorî daneyên ku Wezareta Tenduristiya Tirkiye jî behestiye êdî piraniya navçeyên İstanbulê ketiye berpêla vê virüsê nexweşiyê û her ku çe jî zêdetir haletên tûjbûn û mirin bi koronayetên tûmar kirin. Li gorî hindek welatiyan jî pêtiviya bergirî bên zêde